Anak istri kecunduk makin balik tunduk balik bilang sampun jodoh ya udah super jodoh terus dibilang matakin dijual ke pasar agung dalas jangan pakai dijual ke pasar agung ini sampun belum dibilang madolan napi ada jeruk dibilang ada isin dini menggendong kebenangan menkentan kebenangan yang jadi komedi kalimat tunas yang jadi kamar karya kalimat pemasan iya terus dia ngabo jina sata tali dadas yang jangan ngabo jina sata tali pampulih tiang isin bumi boleh yang isin iya nida yang kayang dagang kajak tiang mulih kayak dagang kalau jaga meme Nek, jangan manis melisin bumi. Nentang dagang kan aja boleh. tekan tayang Nggih. iya lamun payu luas manjus Ya. Ang lu kosong. Saja tidak sepangko diwa karangan jangan sekewali walau geding tianu culan anti ganding saung lar sango sakeker tajang seperti
Puspa kaping 4 mesra kering sange samudaya. Mari gede Pijo iki pasar agung yang kita loh mari gede. Cuma mungkin sambut jodoh yang yang melaki meja ke pasar agung. Ini sambut Coba manis beli sen bumi. Datang dagang kan aja boleh. Kata ya.
Mungkin Sugi Gede-gedein. Pun tang tembus ya apa tujuan wayang sering putu dalam pernikahan ini. Pun punya Rungta nó jadi rungta jadi ya. Kan sampai nanti jadi kursi. jadi mata jadi musuh kan sampai mau Ya bau. yang sebenarnya dia kan dokter jenengan niki suapin kudu karena niki sayur pedoman lain niki sayur pedoman listrik Senok ni ambil yang. Karena apa ya? Baik, ini buka. Bawa di meja ni. Rinda aja main kita. Maro. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bedanya Pak. Đi ngài già nữa. Đừng nói với ngài già. Đây tức gì đó. Quán đi mà. Cái cả sơ rực. Nó xin vàng hay lúc? Đó đi tụi bó. Mấy trang đồ trơn nguyên. Kita bom tình nó nhớ đồ quá. Có mà nang đấy luống này kì. Mà nà nó luôn từ cái răng con mà lên lọt đó chứ từ. Uang pes banyak banget gitu. Sampai 1 tahun itu sama sih. Aku ke Prarai Kedai.
Ya perintah ya. Sampai minum waktu mulut punya. Đang nó phải là sử dụng chắc phải chủ đặt kỳ nhưng mà nó có lên Để nó có bạn chi cả. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.